ini jaga hearing tongo ini bagi jehitu jontor montor sini rally ini bagi Faizak Maharaj जोंनो सुप्रिम कोर्ट हिंदी tini CAA ni case tongo kai tabuk सुप्रिम कोर्ट sabaijak nagrana tamo सुप्रिम कोर्ट ni kon decision na je khamani mate state government no the central government no je notice horjak tongmani amoni affidavit tabubo सुप्रिम कोर्ट tini bosok paya hin khao amano state government ni hege central government ni bongni na hermong kai delay khai tonnani o matter of no CAA ni matter of no resin Bubagara CAA je Assam by Tripura lekino border nangjak sini Tripura বিশেষ kai tinta side no sini Bangladesh by border hani bagi sini Tripura no north east ni hite abono bagino kesri mani ke tini nagira ta sabjat kita mo जों हाबनाय बिसिङाव जोंनि बुमुं रिजार्भ दङ पारमिसन रिजार्भ दङ जे सब सब हाबैमान हाबै नागिरना ताम जोंनि सुप्रिम कोर्टनि जाज ताम साया नागिरना खरबोजों हाबैमान जों 9-10 जना हाबनाय हामबाय दिनै जों जा फैमानि के जोंनि CAA नि अगेन्स्ट जे जोंनि Bubagara जे सुप्रिम कोर्टआव केस फाइल खालामनि आबनि दिनै हियारिं second hearing dino chung jaga jehetu chini jontor montor Faizak o jaga chung tini chini Bubagara ni je hearing ba chini person je hearing CAA abono chung khana nei je bono logi nei nei chini khilija tini jaga Faizak chini bisigi to sar chini ex MLA ex minister chini Member Kumar sir te chini TTD chini executive member chini LRS ni chini EM sir Boboranjan dia tebo ko madam chini ata flip te chini jaga phaisa hujak not unokoti ni chini general chairman dipol dapol na koita sini hoy chini hearing time to emne 11:30 ta